Imam jednu priču za tebe. Da li želiš da je čuješ? Pavle je voleo svoju domovinu koju čine 3 nastanjena ostrva. Malta, Gozo i Komino. Tu su još i 2 mala nenastanjena ostrva i sve to se nalazi usred Sredozemnog mora. Pavle, kao i njegov otac, nikada ne bi napustio Maltu. Stanovao je u glavnom gradu Lavaleti u jednoj skromnoj kućici kraj samog odbrambenog zida gde uglavnom stanuju siromašni. Bio je ponosan što stanuje baš u njemu, jer ni jedan drugi grad na svetu nema više crkava nego što ima ulica. U Lavaleti je bilo upravo tako. Imao je 21 ulicu, a 23 crkve. Pavle je bio u svakoj od njih. Međutim, od svih njih najviše ga je očaravala katedrala Svetog Jovana Krstitelja. Kad god bi ulazio u nju, uvijek je ostajao zadivljen njenom lepotom. Često je odlazio i u muzej koji je deo katedrale i molio čuvara da mu dopusti da gleda onu veličanstvenu sliku Jovana Krstitelja koju je naslikao slavni Caravaggio. A kako je tek stajao zadivljen u velikom hramu Svete Marije u gradu Mosti. To je jedna od najvećih crkava na svetu. Samo 2 crkve imaju veću kupolu od nje. Crkva Svetog Petra u Rimu i Aja Sofija u Istanbulu. Uvek je netremice gledao onu divnu plavu boju kojom je obojena kupola i divio se zvezdama koje su po njoj razbacane. Za vreme Drugog svjetskog rata na ovu crkvu pale su 3 bombe. 2 su pale na trg ispred crkve, a jedna u samu crkvu. 2 put je udarila u unutrašnji zid i otkotrljala se podom, a nije eksplodirala. Znao je i koje je to godine bilo, davne 1942. Služba je bila u crkvi i crkva je bila prepuna, a niko nije povređen. Danas se ova bomba čuva u crkvi kao uspomena na čudo Božje zaštite. A grad Mdina, srednjovekovna prestonica Malte, drag mu je zbog narodnog slavlja koje se održava krajem juna svake godine. To slavlje nazivaju Mnarija. Tada se svi sa ostrva skupe na ovom mestu. Stara tvrđava i grad od pamtimeka se osvetljava bakljama i vatrama koje se pale uveče uoči svečanosti. Ovo veselje završava se trkama na neosedlanim konjima i magarcima. Kad god bi odlazio tamo, uvek je oblačio svoje najlepše odelo. Onda, za samo 45 minuta može se autobusom stići do druge strane ostrva, čak tamo do zaliva Svetog Pavla. To mesto je opisano u Svetom pismu ili Bibliji. Baš u tom zalivu su na obalu isplivali apostol Pavle i svi drugi koji su s njim putovali nakon brodoloma koji im se desio. Mali Pavle voleo je svoju Maltu i zbog njene bogate i uzbudljive istorije. Retko koja zemlja ima takvu istoriju. Još su Feničani otkrili Maltu i tu su se nastanili, tako da joj možda ime potiče od feničanske reči Malat, što znači luka utočišta. Svi poznati antički narodi i zavojevači boravili su na Malti. Tu su bili i Grci, i Rimljani, i Kartaginjani, i Saraceni, pa i drugi. Godine 1530. na ostrvo su došli vitezovi Svetog Jovana Krstitelja, nazvani još i hospitalci. Oni su kasnije poznati kao malteški vitezovi. Mali Pavle je to učio u školi i sve te datume morao je dobro da upamti. Turci su napali Maltu 1565. godine, ali su doživeli strašan poraz. Od tada pa sve do danas, karneval na Malti otvara se igrom parata, koja predstavlja borbu između Maltežana i Turaka i pobedu Maltežana.
Pavlov deda je imao običaj da uveče sedi na kućnom pragu i da mu priča. On je znao toliko priča o Malti i njenoj istoriji. Pričao je o borbama i pobedama, o dugim i teškim ratovima koji su se vodili na Malti. Pavle je zbog toga voleo svog dedu. Eto, i to je bio jedan od razloga zašto nije želeo da napusti Maltu. On je voleo Maltu, iako je na njoj skromno živeo. Voleo je i one lepe fijakere u koje se upreže po jedan lepo istimaren i uhranjen konj sa raskošnim amovima i uzdama. Tu su i mesingane alke i zakovice koje se presijavaju na suncu kao da su od čistog zlata. Za njih se otimaju svi stranci i dok se voze srećni su kao deca. I Pavle je želeo da ima jednog takvog konja, ali samo za sebe. Za sada je imao samo jednog malog psa i jednu mačku koju je hranio ribom što je po koji put ulovio na obali. Pavlov otac je izrađivao torbe i prodavao ih na glavnoj pijaci u Lavaleti. Bile su to lepe torbe sa naslikanom geografskom kartom Malte i malteškim krstom. Pravio je otac i druge torbe koje su bile jeftinije, ali ne i tako lepe. Neki put bi im pošlo za rukom da brzo prodaju ono što tata i mama urade za nekoliko dana, a neki put bi svu robu vratili natrag. Tada na njihovoj trpezi nije bilo ribe. Jednog jutra, kao i obično, Pavle je krenuo sa svojim ocem da prodaju robu. Noseći torbe koje nisu bile baš lake, Pavle je razmišljao kako bi bilo divno da prodaju makar dve one lepše torbe, jer će onda sigurno biti ribe na njihovom stolu. Dok je tako išao, bio je svestan da će uskoro doći i oktobar. A kada dođe to vreme, onda više ništa neće moći da proda, osim u retkim prilikama kada nekakav brod uđe u pristanište. Kad su stigli, razmestili su svoje torbe i čekali kupce. I dok je on tako razmišljao, tezgi su prišli neki stranci i upitali koliko koštaju te lepe torbe. Govorili su nekim njemu nepoznatim jezikom i onda je gospođa pokazala da će uzeti dve tamnoplave i dve crvene torbe. Pavlove oči su odjednom zasjale od sreće i bljesnule kao munja. Skočio je i pokazao torbe. Dok su stranci birali, on je u sebi bio srećan. Kad su se isti stranci posle pola sata ponovo vratili, jer su želeli da kupe još dve takve torbe, mali Pavle je morao da im kaže da su prodali sve torbe, ali da će ih opet imati sutra ujutru. Dragi moji drugari, dobro je da poznajete istoriju vaše zemlje. Na taj način saznajete kako su bili mnogi ranije hrabri ljudi koji su vama omogućili da živite u miru. Ali isto tako je važno da kao i Pavle budete spremni da pomažete svojim roditeljima.